Abusia mama mawo akwaba bio efambra emergency Ghana TV eso enenso ya bobo stories na no wale ase na ye de ebremu na ya hwehwe se bibia da ne kwan mu na enne no efa efa wapa bia oni aban akosign contract na contract ni mu no papa yi tese oye contractor na oni aban sign contract enu nti okoji loan ena ode kodi ni dwa ode kototo cement ni anwea ene nniama bia obeden obehia na mese loan nechi no asem bi asi a tese ehu ankasa eye asem ebetumi de na kọ cell ebetumi kra de na kọ prison tese eye asem anya asem da from kra na mese momi enkohwe video ni ehu asem kra asi ewo loan no echi Akwaba yana me ba chaw udin ene baby a ufiri baaye but a friend John Wilson Afo me fi ajusu do me abra John Wilson Afo awe matter this in the Assemblies of God Assemblies of God John Wilson edin we di we amfanti ni but me na nam fi fanti yeah me yoku apimini yeah John Wilson God Afo me pa chaw yanko yenim me pa chaw ufiri hin ne baaye me fi ajusu do me abra ejoso domi abra ena ufiri baaye me pa chaw edi asem ena esie masema me de baaye ni se obi abun kwasia kwasia no bu mi ni se me contractor ena aban ma meduma nti o ma meduma no me to me huni ama nyina we sign contract ye ba be ye adwuma no pe ena aban no can say ye hold on contract ni ahoro mienu na ye 6 classroom primary school in kindergarten the kindergarten no e de ma contract bia onso ye friend no Graham awo ko takrade enti omma ono no go ahead e ko start ne die no na omma me die me hold on enti me hold on no eduma no wo sahwi dwaboso eye western north and I miss work my sinti kasi hold on now say ye ready o mesa afre me na me twa me blocks nyina ego ma to me nema nyina me nua e be pop me pa chaw mo amo mi say no mo ami me say mo pa chaw se kasa na se mami se yo pa chaw me contractor good ena aban ma medjuma say me ye e wo dwaboso se hwi dwaboso yanko entino ye best start no ye assign contract e bibia awie enti me to because the loan e wo UBA bank and America to me niama nyina cement ni anwea na abo nyina enti loan loan say that time the loan no 8,000 o di 208 208 asam na bacho ai 208 bacho ai asam na okay bacho ai sabra man na ti aba so akofo bacho ai enti edu ho no na omo sie hold on no ti me twen se o me san friend back enti niema nyina me pack gu ho ina me bag mase enti edi be 6 months to 1 year no ina me say no me say me ko hwe niema djuma no mo nya friend me say me ko to aso niema so ba business na me bank for so abayire me abaje ho sika enti o say me ko hwe say niema no me be bo ano ne me kwa say me tompo say me ya bibia na ka ma hwe adi ho djuma me koya niema nyina ba kokra ni ho me machines am to ye wheelbarrows ne me nia ne blocks am twa nyina ba kokra nda ho enti na my stranded enti me hu ba bia me ko fa akobisa because ho no ho ye new site enti me bi ya na me friend my hu na me ye na me bi ka say me nko owura na friend Graham no ho nko bisa ne say aye bia no fa me niama no enti me ko takra de ko ne fie ena me adam me da mpo ena me bisa ne say minia minema no sisi am ko e man ko twehwe na ana bia oni hu bibia na on si o blocks ne de on no fire and am si o na Graham say wa me no na ayo contract am o de na me de na me twa minema gu na say wo hia na say me ready a ari na wo mama ne na me ma go ahead say I say fa na say me mfa na wo fire
I say me no I say my adam for nti no we yes say na entwa ye no so opam che obetwa mame me some friends say me adwuma na obetwa me blocks amame and I'm say ho na me say yo nti me twan be 6 years echi na adwuma na am friend bi na me say me call takwade bi and I'm go catch and say me nua Graham say adwuma no yade a ebeba so nti no me hia me sika blocks na me try sika me ye no me hia enema yira ye de wo se wan yan to say wo fire na wo se wo fire blocks a me to fire no ento so and ayira ma me blocks ne de make calculate 3200 na watua meka no se ho enti we ka se ho no na me call enti se me bisa ne se sika na se mo a no se o yentua ne ka na me se no Graham say yentua o ka dia aban na o ma ye adwuma no so wa ye adwuma na sidan aboso na aban tumi tu aka dia me no pani bi wo ho enti bra na me no nyina nko na e fa nkrata no ko na mu tu aka na mawo na tua me de na mame me ka ye no o si o ye ono obi na na ye adwuma no enti obobo na mane so obobo na mane esi nne wan kan bia nkyem enti me dan ne ka na ototo papa so na cement blocks ko fa 400 na me say Graham men kasa men ko ho because me blocks me try 3200 me wadanse ho wo mo try ni nyina atiase wo mo kuma se ha enti no men kan dem say na okofa no ko friend mpo na ka kire me a se ka mama ni obi abahia na ase me abahwe na wa se me nyina ama me nyina ayira na ba ka kire 400 de anya da meja to me give me 3200 blocks musika ono so betua when say basis have 17 years ni omwa me de entia me ye say me mpese obi a wonim na wia no na dwosa wonto sa kone afa nhwe na anim baba ya soka ne adehwe wo mu anim da sa ne ama na mo ye no ana ma sabi kwase ebuo no adoso se obi a yeni no ye nsoka ne a emfa nhwe bible na say kanea no ye mfa nse koduo no emu ye di sikoduo dua no eso na sren ye nka se nipa nye mati enti ma twina ebesi nne ina me de ba last year December mu na for 80,800 adentire God blocks no they say blocks back here 9 cedis and 3,200 o kan bo mu a 28,800 and was send e ba cho adentina otimi atransia since 208 na watransia bepem sa brei mu de ntia me twen sa ne se omo ya sure se adwuma no omesa de amaye ena on so aja tum se ze omo de maye back a obetwa blocks no amame so on say aban adwuma so sa na ye na entoboase je o tomboase bribi a be ready no na watwa amame eti me pa cho sa bre no a o se ucha uto ni omegu ho ukwaji loan wo bank ato ni omegu ho ena uja ho na wuja ho no na pono de da no en wo ko bieye ana no wajade no wo honom without nothing pacho niema ni de niema na emesi ayo de erikogu omo de hofo no omo ayerefo committee for wo kro no so no e ma me koko shed na me de niema ni na agum na ye nua koko shed na me de wa board we barrows that pan me bia me de gumu na de no fire na no de no blocks and the blocks in the eguabontene e de go site for bia de be adwuma no ya packing nyina egu ho eti blocks no na ye 3,200 na wo fire na me pa cho offer no ohwan na babo amane say Raham efa wo blocks e ye da na ate ye because hose me ko hwehwe me niam no yeah me ko ya mahu no eti na me hu me bisme ko asamle ho mo se mo nim nia wafa eti me madwin na me yes say no me ko Graham ho e wo takrade mako bisa no enti me ko ne fie ena me ko bisa no se me nua sei na me ko ye man ko to me bibia ho no se oniam ne de onim ho hwe na blocks no de ono no fire enti woniam ne de anya ho asem na ade ba ya bi
blocks no. The blocks 3,000 na 280 million. Blocks 3,000. 3,200. 3,200. Na me pacho mo ba ha no no. A odi case ni ba ha no. Me pacho sa abre no omu ko hu no. Ananso omu frɛ no na e wo wanim. Ana wagitu mu. Abre ben wagitu mu so betia. Pacho omo amfrɛ no omanim. Na ye den. Pacho omo friend omo me call say omo friend no in omo friend back in omo friend me am friend back no say omo friend no wagi atum ono ana catch the pacho ai na wagi tu mu na fe back ni say de wo kan wasem pacho December na me ba asem ne ba ha sa December pacho ai na me ba ha January enti December no ana omo gitu na o ka say ane no wasa akore hamwo wonim ne fie pacho me ne fie wonim na dwumem pacho na fie na menim na na anko ho na bi o se makwa se takwa on fi me makwa ototo papa so sa enti na me de ebeda mo because me hwe mo dwuma na mo ye na ya me tie mo da bia na me se mo betima abo am enti na me de bae me pacho mo mfre Reham no emame na ye musa Mr Reham se wada ye adwuma pacho wada ye adwuma pacho osi on ye adwuma wose wonye adwuma I don't know kan say 17 good years ni anamba na me ne mama pacho senka obeto ade o me ho ena nkampo onya nkampo. Hello Mr Reham. Mr Graham. Hello me pacho good morning. Good morning. We dey wada roma wani die kase ena me dey ma wo Agyapa TV so. Mr Tony. Mr Afo, me pacho winning. Winning Mr Afo. Mr Afo la ba hanu mo say nisika bi abedi wo. But in cash money, but in the blocks and how far a coin bi so and akwose blocks no. Aya no kure papa oya no kure na dudu na orikano onu na onye no kure o kan dudu sesen. Hello me ba cho o se dudu o sen o si ma fa no bro say as 3,200 or so. Yeah, 3,000 na 3,000 3,600 3,200. Hello Was it 3,200? Was it but me my father brother odu 3,200. No just say me call no me blocks for ejuma no na me so new blocks ni na me dey me ejuma no ya bi antisha hello o man ejuma o twa no blocks me so twa me blocks but unfortunately no me this is in December 2 foundation no and so na me catch say me for blocks 400 let me cash no and me for 400 me becho o catch no me catch no but jado mi kasa no a kasa we are like and me for 400 na di ejuma no nti ye ejuma na ye kwa no na kasa no boss mo auto for no no de ye je ejuma no mu na ye di su ho God ni bro so twi na ogu ho man fa 3,200 na all ka ho je echi am do ko no so ebi ne ko li o so ti no no for ka chen de o je ni bros e wo mi ho oh just no am pa me fe 400 nti de gno nya aptena mo twa me zaman e ti no ba ka chen de am aso bros na ni bros 3,200 na o kan ma so ni am e ja for bros 3,600 me so no da kwanye. In fact, don't was no na ye for no go. Okay, on general. Long call there was on investigation. Ama me say there was a area where now you can man was what the buyer one back. The trade beer on one was so on investigation and sana Baba say I'm in a master bros. Okay. If I'm okay 400 na I'm fair no. Yeah. We say me check come dama
media current price now. The transfer current price as is all on. Now mutual maybe ama that's Agyapa TV, eh? Yeah, what you say our Agyapa TV, ha? Portenyo. What you are saying? Mutual 1,500. About 1,500 Osaka. Me bacho was in Osaka. Nana almost say Anna only can call Juabuso. Now what investigations? No, Asana Waba, I. Come on for the boss straight. No, never. Okay. Uncle Juabuso, what did you say, Masana? Me pacho. Matthias here. Me pacho 400 now fire no. Omo check price ni nyina no. Omo ka say na abechi ade ama papa yi. Obiara check one farmer, but I hear no. You know, auto no ko na 9 cities. 9 cities. Yeah. Eti wo check your 400 ni nyina na besi say. No, I mean, me 4,500. Say 10 cities kura no 400 no. Hello. Yeah, me too. I mean, me 4,500. I'm about to 950 or so. Good. I mean, 4,500. Now, we are going to offer. I'm getting fat. Man, sister, me need and you know, when you tell me 4,500 in I'm down room. And you know, man was so some man 1,000. And the last 2 months, remember 1,000. Tonight, I say 25. Me back to the last month, last 2 months, order one TV station, one a baby of them. Okay, I'm so much now. Mamma, me too, changing now. She said, woman, 1,000, and Nappy with the trim with you. The last 2 months, no, man, 1,000. Nah, it's the last month or so. I think I'm 1,000, but unfortunately, Mom, Yam camp, me yell at the hospital. And they say, what you are by yourself? I made it 500. This early. I'm the last week in Mampo. I'm the 500 minimum. What about 1,500? I'm moving me, bomber than 500. That's so much. Me 2 months, 2,000, Madame Nanka Market. This month ending so. I mean, I do not some 1,000 and I'm asking Madame. Now, I consume 1,000 and I'm asking Madame. It's you know, they see what your cash say, and I'm 1,500. Now, who check it? Say what you say 1,500. What do you call station? Be the which you say? What do you call station being? But you see, maybe 1,500 now. What you am about? And you, Tiaka 3,000. and you. Na sabre no a wo sesa ya na sabre no wo contracting adwumani mu na wo ye no ada na sabre no wanchi anaka na 17 good years ya ahokyera bai ana ono so nwukyere no a wo gye Hello aja odde me adwuma no up to now no sika papa de ode mam no se yakɔdu abusu hɔ sisia obedi adanse wo man sika bia ho fit first instant first certificate na ya na nka ye pere ke du push adwuma no fast NDC for kafra NDC for bay yeah woman cha sikana na people so ya kwa region office akwa NDC for boss the then 50 projects no problems for it's up to now woman cha people for bay we should went to up to 6 years me say and they say no papa gina shoka krama me e ja se ba wo ka wo gina ho say papa oye no kware ba enya no kware say me gen enya no kware wa me kan kira wo say ohia blocks 400 mpato da bi Raja wase wa mona mane e na abe fa 400 no hello pacho mami ba mami mami nya no san pacho hello yes because some me wa pacho Isiana opere sebi obuko gumudinti and I say man bona manje
Eja wo bo wa ma me no kura ye ba ko no wa me say me ko dwabo so e ko assembly ho ko bisa say when na fa me niam no enya niam asem ne ka blocks no when na fa ye because niam no dem no say me ko na bubu dan no enti niam no ira ya dem bisa obi am nyo bia enti bi ni na do to grema so say me niam so ni ira o ka che me say eja jina so o ka che me say o ka che me say eniama ne de oni mo hwe na blocks no de on offer do betwa mame ye musa no me ba cho so what be waka no wo ma so ro yo o sa for penny ka mo pe hello bojo enti o se o pele we bubu ayu de ya wasam so wo yo fa de ya na me ko me sin blocks no eja blocks no o ko bo na mane se wo pe 400 no why na wo ho on se hello bi ayin ho but me friend kitchen me yan kunyo me ye ju na blocks wa short and me kitchen there yes say ba tu chatro me cantro kasa wo de wo ka kira na ya dan let me for the blocks 400 na me 6 inches one so me twa me da man Eja tie mi ye pa obi ade wo ho enipa ni mi ho wo so wo pe 400 moment ya wo na wo dwabo so no no woni dwabo so no ado sa ko kae no 400 na akoyi ye no se ayira hwan ye musa no ya ka nyina ayira hwan ye musa no eja blocks no so mo betumi a ano mo me nya yanko dwabo so ni yanko ke investigations there time na ahiye edwuma na ye fi ho no na blocks na oguho anado onguho on able to ye jari akasam an mesre me ba chao sabre na odi wo ba ye station ha no wuji tumu anansa wa nyantum me catch and the blocks am 400 na me fair no Agyapa Afutuo de ba at the same time okay to dey be kra waji tum because me ba no man friend o manim enti stand friend say me bisa say akosi say because mo friend say no kan ya no so waji atum enti obetu ambobo so ya 100,000 am say I mean tiase e na me yere kan say wo de command penifo na ba hwehwem na ne wo say de to no na mo de ato enti me yekom e na na twen eja wase wajini sika nyina fi wa movement ado nsa akoka no ai eja yeah 280 million ana sabre ya no woka ho se pocho metie ke oma yanko dwabo so ne yanko investigations no okay yanko bisa bros na ogu ono asam ni ya ni yogurebeliti na eboto wa na cha wa ne be chia keska ni yakọ dwabo so a moki me so bi bo so me tua na yakọ eti ye producers ebe ka ho bi na papa aka ho bi na wa chia ye keska ni yakọ dwabo so aba udu kwa bu na bufuo ni akrante wo ho a wo mu didi hello ya wo mu beta yi eti me cha tie me kakra papa eti a date no ba ma ye date bai ana ye producers no meko on na me baba ka cho ya nti mestre na this month ending na ya so bi mbusa na eso one boko bi wona ma hin me ma no ye mienu o mu ye me ma mienu na beko hello what for be ma kwa one wo wonti min kan na me sa me fa da na wan na wo ko na wa ma ne ko bunu ko mo e ko bisa wan me se na ma mienu o ya se o ya ni ko kuru wa me ba cha ba ko pa nko wan o mu ye mienu me se afo na so ka ho bia me ba cha o nti min kira ya se papa wa da ro ma wani dim yen ani ya ba kira wo domo a ye de beko ye ka se ten ko ala so ti ase but ma ni pa ni enu abaka ni staff ni ya ko 17 years investigation na se ba ko ya ya ni ya se ba ti nyame ya do ma ending o be chia Mr. 4000 no
na fe kesi ka wo mu de be ko bi staff wo beti asiasa ampacho mama se be da beto wo ne mutie me pecho wo so wa hanom na wo kasa me se o kan sa Matthias here so o say yam ko dwaboso na onko investigation because yen na yam na ko investigation no ono na wafo de nsaka ma de wo pro mama ne enti ono na ko investigation na enti wo ko ne si department si fair bi we fair bia na yahu say ye check ada chia sa enti me pecho papa ni din no ode uncle ebo mami anti ending Mr. Wada sikano with the 1,000 ne baba de be wi anu am ye time ye be ko why but na mbojo wa so for de abrewa guy GUY abewa guy you that's why Martin because you serious pa you know there was an ending na jisika no na yasa ko ne that's ba sana asem no akwaye ntino wo etrase wo ye okay pacho me yoki wo ye okay ye mpese wo beko no akase wo nunu ye ya dia wo ba hanom a me meti akonwa so wa hanom no de oh mama wa meka wasem bia wo nye wo ke anu ama mahunu because ade we no me draft mama tam no so ya mama ne tini se me ge asem ma obi se onhwan kama me a menene na adwe se ye baako na ye de kama ne ye peye enti no ne oka nyina ye ntro because me ko ne fie na me ko bisa no ansa na oka kem se obetwa ma 3,200 ono me start be twa be de ko no starting twa ne blocks me blocks okay enya hye ye hodom de ye awure ye mpese obewura mu bi oh abusia sen we di arahu akogilon e di akodi wudwa akototo niam bia obehia de aye adwuma na aban se chen kakra senkonya obi mpohwe so mana nkeye senka wo se onyama ye ready na wa hye wadwuma ase na obi niama ono wa akoto na yesi ontwen kakra ono ne niama na wo afa child akofa wa mmọ na mane nti senka adwen na amane tim se omusa wa nka che se wafa ne niama ne free wa mmọ na mane we ye krono wafa obi afo tese upo obi ade a ewo se wo ye den ukọ nipa ne ho na ubisa no osere no na nipa ne efi na akomam no de ye de ode ma wo senka wan tesa adwen na amane timu saa na nka wantu na mo se obebisa wa se in case se wafa ka tesa nke no so aye ne kawo niama nka ye na yera wa hu na chi akwan nti nka blocks ne so no so tese na no so ko na se wa boka watua loan ne kra fa wanya fa so bia wo so adwuma ne so a CCS ne achi eno so hye adwuma na se na se wa boka ono nde adwuma no ye boka she mumie hye bibi wo hono ma na mo bi wo hono ma ye tu a eya emfa ne kwem no kra da ho a mumie nka obi ade untumi mfa wo pesa enye de enkonkofa enye right o me de bia meka me se enye right o hi obi ade a konipa ne nchen na ko ka kren asomesi me sre wa fem me wadi na me fa nye na me nsaka me de bebro na we de wo de wo pa akofa unnim nia ade a wo de aye niama na egu ho no wo de wo pe akofa mumie hwe bibi o before ya de enye hwe saa na ye di wu bibia enye hwe o we de se me am nipa ma me fa on ka hwe e de enye hwe saa na ye di wu na ye de hwe ye nkwa ye de hwe bibi sombo ya semo papa no sisi a ne aya na aye ne ama na ne ayera no o se o jemu na ede eka oyeden a wonhu akira kwan onim bebi ewo onim nipa akra oyede ofai bai ni akwakodi papa ne ho ne de ombo ne homode a so wede obeje senko ka kire no akire no onya mana eno de ka obona wabona mane nti eno de o so onya na akwade
ode beba by way de one mo na mane no a ode no ono ane pe akwakofa no e wo se oyede oje me a meje nti wo se oyede ono onchi na ade said next time uhia obi ade anu ayede wakone na ase no akosore no na nipa na fina komam de ayede e de amaw hadafo ma dwenche kakra me wo e de fast story ehu eni onso fo adwenche ebra na mema remfisa obede obe like na wa share na wa subscribe na aha na me de dwumade nyina bede ebesi wo share me e wo abonten na frame na akosia adepa meje wo so na mema wo tu makram